Habakantai ya kejingsha kena bamsab uba Alan West Karkungor members ketri jonga KHCF habakren bat kilat thai khobor manne kasingi ulapan syai baka forum kamdan dibenta AA ha kejing kena dan keti bamsab kebah riu point like fraklur kumalo paw ha kilat thai khobor ulaong bakat kum kejing pulut aki arsingi bala penlong ya kani katamasa kalong tang nyup khnai lak hadu riu point like fraklur tam kumbala kena uang baka KHDC kalau aibo de KHCF tang ban penlong bat penyat be ya kamun festival Henry kumbala keno baka KHCF ke dan menta baka jingsna ya khasi heritage village mo plang ulai thuru baka KHDC kala thauru ya khasi heritage village management committee ban pe ya ka nakabanta ban marmot ya ka jot ka pe jong ka heritage village Henry kumbala keno bala IT ka khasi heritage conservation forum ulak no ru badai ka KHC ke belah truai ka KHCF ban pha krong pisa nak banta kan ni ka tamasa ka ba asngi ka ba ka forum kalau ulum da ka sat tang si pholak na ka company lafa sabat arpolak na KNC ha ka bai dai bat ka ni ul ong ru ba ka forum ka sukhia halo ka jingkan jong ba tinger khar bolong teng UM bo pe ya ka tanan art and culture ba ka KHCF kalau ulum pisa hadu lai pholak ka bolong ka jingkran ba ka forum kamla satia ban priang Ula ongru baka forum kamsem ladan mentai ai ban siu ya kabainong wat syaka kenhun kabayo kam mansnai khasi heritage village uba tengwel dewi ambrem uba pe katrat an culture hapo ka jelam ya ka isi dak khuda pat karpa udai ban tip khambha baka KHCF kamdan mentai ai ban siu ya kabainong syaka kenhun kabasnai khasi heritage village namar kani kadai ka kam jong ka KHDC uba alan ulai thuru baka KHCF loong kabala penyalam bakla susu yo paiba kalong boba nil antinyo war ubalong wi amba menta katnat an culture loong baka jisna ya ka temporary structure haka jaka penlong mulil festival kadai ba pet daka KHCF bat ukondaktor ba pentrei hendrai ka jingsisa kalong baka KHCF kamdan bor AA ban tuklar ya kanu ka jing pentrei hapo khasi heritage village la kadai ka jingsna ka ba sipor ne ka basna junom la junom basir kai ka khuda na ka monolith festival hamo plan la man pha to kit ka apa ti kani headlines su ka ba pakala hangni ki pi monolith festival re kani ka jingjir si nundon jingjir si i ru ya hangni la tho ba ka jingjir si re ka monolith festival re na thrai pila isu tho i ka monolith festival ka dei tang arsni ti re ni la sha kno mangi ba jing tei ki jing snai ki heritage village ki temporary structure ki yang hima ki yang pulang kitur bisa kena mengin dan ngindon ti e ru em ti kasdang na do nang ni yang ka jing song tho pakla pai pa da ka ni mo por ni si pot ke ni kwa te man pensai ki pai ba ke si kam don ti e ru em ha jing tei ki yang kini ki sem ki ba ki katri ke district council ka to ka di ka kam district council London jumlah ni aku tu kebening sulit penuh asli festival. District Council pada nombor satu ki alam ini kaskam. Tiga nombor solusi ada kata-kata. Namar ba kejuk ni rumah sutat manpulia kebuan ni alia ran. Ni kuat pensai kan cupat ba. Tiada meeting ini saya kamera tinggi dalam khabar kitu IT dalam ni punya auto. Nrai nahdin di IT sakoi ka kamru habaki ong sunga perlu pisah lemu nom tarang dia kam amde kam jongi mo ni di kam jong district council ki ai kam ki ong to ni dira ki pha lum pisah akrom no okey kat bangila ki mong kat nuru ti kabalai kalong ba ki IT hang ni ruban snai yang ni ka DPR syong nyai yang ni ka kam ngidi mensutu tharai kan ni kam kan lot kat no dia kata ni pensenamang ni. Tak tunggu ke DPR ke bangi senamang ni. Isu antap kalak penduduk. Isu orang kalak penduduk nyau pendai. Dia kena ada pensenai kata ke DPR. Pada hari ni kelak kau ni dua. Please formulate a plan proposal and budget to the effect that shall be laid before the executive committee for final approval. Dia kena ada pensenai. Ini kena start. Mo. Ada pensenai ke ni. Ada ai harus CM. Ada ai harus Sherman Jungi pada MDC tu. Uni ram approve la approve. Recently, apa yang dorbar dengan district council, hak bau UIM in charge ng agriculture mencuba buat tinwel khar. Bau ong ba ke forum ke khamla ban submit ke audited report saka council. Kadang-kadang siapa yang part submit
Dari kamde ke jing sisya bang iklimit effort bani submit ini. Feedback bahagian ni yang ada betul. Bana kalian jongi hadin berdep bani festival gila ingat. Nomor lain mars ndap festival baru ke MDC minta gila election mode. Kenapa? Gila lah ke jong konferensi imla bani pendu iki kepisah dalam keding. Baru kepisah kan dia tu po. Yo tang aturan maka district council. Sebab kemasa kalau selong bet ngintip na ingin jo tu. Jadi tak dulu bunai. Ipro tu bangila banyak dulu ibati. Ibala sim lu kumbu, ia bisa senyumka. Isi bayar ilam dekat apa ta. Tendre ha cingin dulu bat i orang mak le dengan kam. Ngintip na daw inguru. Haji saya di ia menjaga anu kalsium. Bat i saja sini begini nginya pendu i arden. Arden berdei si yang menjadi sponsor atau apa. Hakijnya penduduk Bandung kejing kuat ni kalau bah council ke depan pensai kan dia dengan kejing kulmar dia. Bah dengan festival bah heritage village. Cuma kita atli komponen ni ketika kam Hamoplang. Kau ke kejing senai ke kasih heritage village Hamoplang kabar budget kam tiap ni tiap dia. Hak budi kejing kedua baru ardan gila ada orang bah Bandingkong ke bangikwa harusnya kenduk bandingkong batu kalau buat ikwa ba discount sale bat kipat ba di suatu ba kamonale festival kam don tie hagan gaji no bang shop kebede ba gaji senai ka permanent structure te khasi heritage village prososi kalau ba di festival balut kan anu lang ila sa kan no ba kan ni pa pau jersey bisa kayak kamonale festival